Biyag Ti Tao. Hello kagaya, maipayan kayo manan iti baro nga episode ti drama Abiyag Ti Tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsak ba iti drama makablaawa man pa ni Jolly Grace Tomines, Mary Ann Santiago dita Hong Kong, kani Belen Baliton dita Bani Pangasinan. Kaya titayin tayo nga rudan danggan ti episode 399. Dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan lira, ngamsak tinagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Itakadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan kalira. Jakayam kabailan nga ibati ni Viola. Isong agsubli ako na iti danana. Gapo ka di tadda kabailan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamom at ni Viola. Ang mga nuan niya tiramiden na agtalinaidak kada kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan amapukaw ka kanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitek. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka, anak ko. Maawatang tumatlang ti kayat asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, papa. Pasensya ka, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, mama. Husto daytan apa nagsangsangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko, diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon nanti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni papa, mama. Kastamot tan di babae na. Apay anaramid na tikas jay kadata. Santa ka di napatagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasama. Nga maawatak ni papam. No siyak, mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni papa. Iso ka gurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Carolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunak matenken ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarom. Uray kas kasano maasyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod makwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabak nang mo. Viola. Pudno mat saan ka di? Isadi mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Jak kayatan ti riribok, Roland.
Isa pang nga asim, maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat, di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, numarigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mat nga agsarda nga aklatan. Diyak ngamin kayat makitang agbanog kayo, mama. Kabaila ka na ko. Di naklatan ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maarami da kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya ta pagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kitin anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan. Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Kas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. No kasta, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana? Imbagkit ti atay niinutan na maliplipatan ni mama ti inaramid ti amak. Ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Ay, Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasing ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane? Sir Roland? Umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Agyamanak na naranaan kamatlangan ng agmay-maysa. Umay ka dito unang tilugan, ta dito itang agsarita. At na napatay ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayong aggayam ka ni Diana. Agdalagakan ka. Sir. Kaya't ko titumulong para iti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko amabain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. Sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat imang tultulong kan ko na. Kasanon no maamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket diti mangidulin iti sekreto, sir.
Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Api anak ka panimid ka. Adda ka di parikot mo. Kasano? Ag finals manan. Ngam kurang pa'y na urnong mikin ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot ngawan pangalaki ti pagbayad ko. Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. Adda part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti ag part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mat asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kung ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabuludan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat nasaya at ngarod ano kasta anak ko. Sapay mariribukan ako namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan day tataadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayim mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kas di lat tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan. Di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi kanak ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybay antibagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matla ang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak nga iti kwarta. Sapa imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti unang apanunutan. Maidis kitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y adayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy. Nagadun ngay, sir. Wen, tamangala kamutan iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh. Apoy akaduam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane? Di kaglibak. Nakitak ti panangted na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mat mapagkadkadan ti amam.
Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itid ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niintid na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo. Di mo pagariyan tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manan. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Dinak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata dinak linuko, di saan kumaanapukaw ti panagtalagkukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakon ammo dagitar aramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akas taunay pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayonan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo ngayon suot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali manan tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramiden ta diti balay da papam. Kinunakmat ka nga isublik ti kwarta ngayon inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Adda gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam kan kwa na. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Anya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha? Jay inam tinangdadal iti napinta sa relasyon may iti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kastsay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana pod no dayta. Husto timbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Ket nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kinimam Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kinimam Viola tinapasamak. Ngamawatak no apay nga aging kaita. Ket nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang rona ket adda ka nga anak mi. Nagden na kami iti limod iti amam. Ngam naamon na dayta. Iso anagsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito'y balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamot tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastangunay.
Iso siya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasi nana. Pakawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola, Lira, sa anak amao mangagkidkid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola, gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam, Ma'am Viola. ala, tumakder ka dita, Lira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tajakkat nga rod may paayan iti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin, jak kayat nga adda ka apak. Nga adda ka gurak, wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta daag mo ta nakadkadwa ni mama. Isong agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola, jak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapo iti kinambak nang mo? No dikat gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit sa sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagi chay. Kat si kamat Diana iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kayat masarungkaran ti amam. Kan no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti amama mang tulong kan ka. Agyaman ako, Nay, Ma'am. Di mo pagtalinaadan ti gura iti kaungga. Waya-waya am ti pusom kat ayat ti pagariyam. Tanaragragsak metlaang ti agbiag na awan impanam asakit tinakam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, yapo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.